O temi koju često svojatamo, nauka ipak ne daje dovoljno odgovora, smatraju stručnjaci. Tu odgovornost preuzeli su uglavnom strani autori, među kojima gotovo da nema istoričara. Tako se i Mari Žanin Čalić odvažila na taj korak u knjizi Istorije Jugoslavije u 20. veku. Ne treba ispustiti iz vida činjenicu da uvek treba da se obradujemo kad bilo ko skrupulozno i naučno utemeljeno može da se bavi bilo čim, kada je reč o nama, našoj istoriji, našoj umetnosti, našoj kulturi, i ova knjiga na izvestan način potvrđuje da postoje oni koji mogu svojoj publici da valjano objasne događaje u našoj istoriji. Iako nacionalna pripadnost, prema mišljenju sociologa Jova Bakića, često određuje autorov stav, ova knjiga je izuzetak i nepristrasno prikazuje Jugoslaviju u 20. veku. Tu se ne može reći da je autorka izrazito pristrasna, naprotiv, vidi se trud da se priđe nepristrasno temi istraživanja, što je prvi uslov da o temi pišete dobro i da nemate negativna osjećanja prema temi. Ako imate negativna osjećanja prema Jugoslaviji, vi ćete vrlo teško napisati jednu solidnu knjigu o njoj. Ova knjiga daje i odgovore na pitanje da li je Jugoslavija bila veštačka tvorevina i kako je kao takva trajala toliko dugo, šta je njene narode držalo na okupu i na kraju šta ih je raskolilo. U dobrim vremenima to je bila win-win, što kažu teoretičari, dobitna kombinacija. U lošim vremenima svi su počeli tražiti krivce onim drugima. To je kao brak. Znači, može li da se kaže da je brak veštačka tvorevina? Zavisi od ishoda. A ova porodica se raspala i to vrlo krvavo. Mari Žanin Čalić čitalačkoj publici u Srbiji se predstavila najpre monografijom Socijalna istorija Srbije 1815. do 1941. Rat i mir u Bosni i Hercegovini, a objavila i brojne radove na temu nacionalizma i etničkog čišćenja u bivšoj SFRJ.